Life reporter ten report an pek hian an bei sei lo tak tak a thleng fo Khovela news channel rin tlak ber polangai BBC tengei poin chet chiat chang an nga hle tuntruma hian TV reporter an bei sei lo taka life at hil tong tele mi pui ron barak khai tu te kantar lang don ane in rokna Ecuador kumsang ni le som ni pakhat February ni som ni pakhata khan TV reporter le camera crew te chu live report an pek lain mai tuam misual pakhatin silai nen aron rok Direct TV Sports tana thok Diego Ordinola hian Barcelona SC Football Club te in khel chungchang chu an stadium Romero Carbo Monumental Stadium atangin live in khel report apea atong laklola hian mai tuam pakhat churon kalin silai aron phora reporter le TV crew te chu silaya tin chungin an phone aron dila anjinga pakhatin apek nuwa atlan chezuya stadium atang hian chuakin baikin ain khal chuaka TV crew te hian zui ma se an man talova hemiswal hi man tuma zon nga lene life laya in rocky thilthar anite chiamlo South Africa journalist Voyu Mifko chu Johannesburg report apek trumin rock kalonito SABC tana thok Voyu hian kumsang ni le som panga khan Zambia president Lungua Milpark damdoina dalu chungchang report peturania life in an pechuak to aron tong ma shetin miswal pahnin silai keng chungin anron ve thuaka poisa ba ka phone pathum ti borvel le laptop te anlak sakane hetiang deu bok hian kumsang ni le sompanga khan KNTV reporter Chris Sanchez le cameraman Alan Wapples te chu report an pek laklolain silai keng mi pakhatin arok towa kut an turnual bokane hemiswal hian cameraman Wapples zok chu alua silai natina a hlau thongin ka camera hi idu chuan ila theyang atia hemiswal hian kutathlak zuita ne Bangrok kumsang ni le sompanga khan Minnesota Bangrok ania KIMT chuan an reporter Adam Salet chu ahmuna report peturin anzuk tir thanghal live report apek molmol la hian ahnung lama benka thok pakhat chu aron tlan chuaka Bangrok tu hian atum ni natan ahma a alo rok to bank ngai chi achu arok thale ngat talonia ati dan ngai chi in teller nena poisa min pero ani lo chuan tia wawin poisa ala chuak lea miswal tlan chuak chu na thok hian reporter hi ako mu nge salet hian he thil thendan hi asoifia nuwa live ati topa thu nei tu te apun zuita Bangrok tu chu minute somli panga nuwa an manzui ta ngalane apasal linbolai COVID-19 awanga kanin khar khiplai kumsang ni som ni April thla khan dor rang anchol chungchang chu NBC News peng KCRA chuan anti chuaka samsiam hovin doran kharawangin lubuk deuh antampha meichia te phei chuan hairstyle an nei hlei theilo ti borvel Melinda Meza in aron soya samsiam hovin cholan la ka wang hian in lama an mani in an samchu an tan mai thin ti fiana tan bualina asam atana ati fu lo ve khop mai dar thalanga tangin apasal thom no hami alova a in bual lai chu alang theya life in an la pe chuak zui tale ngala he news anti chuana California chuan news and Lober Paul anita ome nunglama langlo tur kumsang ni le som pasari khan BBC chuan cricket chungchang an studio tangin an puanga nunglama puitling film lo en to kanom news presenter Sophie Raward tin cricket chungchang asoi molmol lain ahnung lam circular monitor in hunga puitling film alawin chua peka en tu anomem ti chu hriat niloma se
news puitling tak puang chuak tuin puitling film anti lang kher kher hi chuan soisel a hlo hle he segment hi second som pathum chi anima se seprotui a hloin video lo play tu hian dempo a hlo zui le bokane ngai saklo ABC channel chuan kumsak ni le som pasari khan freelance journalist Natasha XLB chu news presenter atan an manga video clip an play zo nuwa aron lang le chu Natasha hian apen khalin athil puan reng reng alo ngai to lo TV a alang le to ti hrein a phuzoka sports lam ilo thlirang tin achun zom ta ngala ayin ring lo lai le ayin ring thut lai hi alar zui hle Natasha hi ABC chuan news presenter an hmang chhun zom lo ngala an ban ni te in soyom ma se an director chuan ban ani lo thu a soi thunga Natasha hi part time an chorania live hun kan chan tir lo mai zo kani ati Trulang Italian news reader Costanza Celebrezis hi kumsak ni le som paruka khan a chanchin thar chiar alo thulang to chanchin thar azawa camera an pen chuaka an dokan man chu dar thalang alo ni khernen Costanza hi alo thu film khur lo hle boka atum lok po ni haulovin a thulang palta ani chu hei po hian social media chai hlo hle news reader te chu an thu uluk hle turani ante lifeline abang Alaska a KTVA news anchor Charlo Green chu a na tangin abanga life a ngat le ngalani Charlo hian kanja phalrayani don le don lo chungchang news apuanga ama hian kanja phalrai a thlop ngeng heya danangin he na thel ro hi zunui ve vurvur to ila ti chu adu thu sa mane phalrai a thlop na lantirna tan le kanja pol andina hruai tu ni ti puan zarna nipa fomin a news puan kharna tan a na tangin a chola studio tangin a chuak ngal wangwang Charlo hian trong kam moi lo a man telawangin KTVA chuan mipui te hnena ngai dam andila bang to hnu hi an ban travele nge nge bang lo po ni se kanja zupola an president ania wang hian kan ban thawang ante a na tanga a chol hnu loka hian Carlo hi police te chuan a in andap saka engthil nge an chui chia tiaro chu puan chua ani lova arui hlole bungro then khatte an man sak nuide over chunga a na tanga aban lo dana ruilo hailova bang chu ani melvia we tenom WFBS tana khochin puang tu Scott Hanny chuan lifeline zo teluak alo eitoa kumsak ni le som pathuma khanania nilai ni jing car soa Scott Hanny hi khochin le traffic chungchang an soina athuveya grape natani hi tin achar thuaya a einal a in chir chiang hle kathilei mai chu phei khok e yang vel kania arimatang ringot poin grape nut ani lo chiang hle atia atui lo tilai mel zong chu Connecticut mi puite ti hlim tu ani taome athil lei chu hnuwa ron soifiin grape natemo tia ka charle ka e kha aloni ozong lo kan zo teluak karapala chu studio ka muchia lifeline ka eitani kaluak vedonin ka hria ati in thana kumsang ni le sompanga khan Virginia a reporter pahni Alison Parker le Adam Ward te chu life ka hlumanne jingda rukle minute somli panga an pahni hian commerce lama sarkar ho tu te thu chuak chu life in an covera thok le khata silai puak ri le mangang au thomin azui ngal camera chu chuat lam an hoitir wata live feed ti topin studio lama news an puang chun zoma a hnuloka an hnathok Parker le Ward te chu ka hluman nia sarkar thu puang tu Vicky po a hliam tel nge ti puanzar anitane poi khoi tu chu tudang ni lovin reporter pahni te tho pui hlui
Westerly Flanagan ania poya khoi nuwa hian police te chuan zuin ama lema a in kapa damdoina athi vele ne Wester hi mi hang ania na thona Ellison le Ward te hian vunrong kai hnoya andiriam thin nina soya chumi awanga hetianga cheta hi nia achala ache chan hi ahna thona hlui news channel neitu te hnena athon nge Wester hi atho pui te chuan na tho pui ha thlak takania ahna tanga banani trumpoin dan kengko tu te hruai chuati rangai hial ninan soi ve thungane mani in that kumsang khazakwa somsari pali July thla khan Florida a Channel 40 athok kumsom ni pangami Christine Chubak chu live line alawin ka phlumto Christine hian news achiara Channel 40 hian thisen le thilrap thlak lantir lama dana neya chumiap chuan avoi khatna tan ma ni inti hlumtumna in mudone tin doka na tangin silaya phor chuaka alua ain kap zuita ne ain ti hlum ma zan hian silai chu studio akengluta ka in ti hlum don tin fiam thu te atho nge ngeya a fiam thu chu ataka achantir ta ne Christine hian rilrulama hrisel lo na aneya achung te chuan an hriat pui nge Marcel Laifa in ti hlum atumero an hriat pui lo le an be sei lo lam takane kumsang khazakwa somsari chowa khan rui hlo wangin alo talboi towa mani in ti hlum duna nein achung te chuan ahna achan mayang tian hlo wangin anje pui ram thina anti fu wak lo Christine hian Florida ngai zong a mumeu lo ani ome achul zaito ania wangin kumthum chunga arai lo ani chuan fa anei theidon lova heng zong hian aril rulam hrisel lo na chu abel cha zual niin a thian te chuan an soyene ain ti hlum lai video hi tun lai angin phone a lo lak thei ani lova a video pakhat chau om to tura ngai niin van tlang muwa tlang zar ani lo boka ma se khati hun lai mi te zinga laifa a in ti hlum lai clear to ero chu anom nual thungane